team. So like more than 5 years. So tomorrow, with the supporters of that, we hope that they come and the stadium full and support us. I hope that we can make history. I know that's going to be very tough game because this team they have good players and they are a good team. Sometimes our opponent have good players, but they are not yet a strong team. But this team, they are strong and they have good players. And before I forget, one very good player of them also, Spula number the Germany player. So we're not going to make man-to-man, if is the question that you want that I answer. Of course, sometimes on the certain pieces we need to make this. But I think my players, they must have also our identity, our team. We cannot change always all the things because we're going to play against A, B or C and change all the players and change our identity. So if we until now not make man-to-man on the game, I think not going to be tomorrow. Of course, if this man player A, B or C go near and it's important player, my players already know what must do. We're going to try to fight and to make the best performance possible. Let's see after when we finish the game if we can get the good result or not. Terakhir kali PSM menang di Liga 1 melawan Persija tahun 2017. Namun ini adalah sejarah yang berada di belakang kita. Beliau berharap dengan support dukungan penuh daripada supporter yang akan mengisi penuh stadion besok, kita berharap membuat sejarah. Dan beliau sadar bahwa itu adalah pekerjaan berat, pertandingan akan berat juga. Kita melawan tim yang bukan hanya sekedar tim kuat, mereka juga mempunyai pemain-pemain yang berkualitas, yang bagus. Terkait dengan pendekatan permainan, diberitahukan oleh coach bahwa kita tidak akan memberikan instruksi khusus kayak man-to-man kepada pemain-pemain kita. Mungkin di beberapa skenario bola-bola mati oke. Tapi tim ini harus punya identitas, dan identitas inilah permainan yang besok kalian akan lihat kemungkinan kita akan bangun dalam tim ini. Tidak boleh berubah, kita juga tidak bisa merubah taktik setiap ketemu satu tim kemudian berubah di tim yang lain. Jadi pemain harus tahu apa yang mereka harus lakukan pada saat itu mereka berdekatan dengan satu pemain, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan kita akan mencoba untuk bertarung dan memberikan performa terbaik, dan untuk akhirnya nanti kita akan lihat apakah semua usaha itu sudah bisa memberikan hasil yang terbaik.